nomor 76. Kami dari Rudal Mas Optika, Jalan Sudirman nomor 63, mengucapkan selamat produk-produk yang Kami dari Marisma Optikal, Jalan Merdeka nomor 76. Kami dari Rudal Mas Optika, Jalan Sudirman nomor 63, mengucapkan selamat produk-produk yang ke-118 tahun masuknya Injil di Simalungun. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Selamat pesta olok-olok Bupata Aganukan, malah suhur, Boma 110-an tahun Pardasi, ambilan di tanah Simalungun. Horas, horas, horas. Anami seksi inang resos yang tak sadar, lao padaskon, salam olok-olok, margite upasa. Jalan Lumarubun, bahat tubuh hai galubun. Kita kalak Simalungun, tiap mamalas minggu, awan kurma 110 walukan, injil di Simalungun. Agen roh udan marambolas, tapi lang sopat memakan korban. AGP dong COVID-19, boy hitarap marolok-olok, ibagas Tuhan. Pisau di maroba, manis marsapet-sapet. Partai bubur hamita, bani Yahoba. Asli paham dogo, mardaga mardaga. Selamat pesta olok-olok, GKPS Resort Siantar Saya. Horas, horas, horas.
Shalom ubat haganupan. Salinari shalom. Hubani haganupan Bapa. Shalom. Haganupan inang shalom. Pemuda-pemudi shalom. Ya, jadi malah suhurta bani Arisa Darion mambestahon pardas ni ambilan nama dear hutano Simalungun 110 tahun. Alani ai hita haganupan Bapak Inang juga pemuda. Pasir hitam haganupan hadirion tanuan anjaha ipakita tokin panorang on untuk mempersiapkan hati pikiran. Mari kita bersatu teduh. Amin. Selamat pesta olop-olop ma hubata haganupan kuriani Tuhan. Doma 110 tahun ambilan nama diarin das hutano Simalungun. Talup kita makatahon terima kasih hubani Tuhan Yesus Kristus. Nadop membere pasu-pasuni rosi haluahon bani goluhta. Halaniai roh mahita hubani ibagas toruh niuhur. Manrogop mahita dopak rumah ni napasing in. Dodingkon hita magorani pasir-sir hita madirita. Laho mamuji apa pasangap kon Tuhanin. Asediar mahita riap jongjong. Pasangap kita Tuhan mahitei. Nariap kita mandodingkon. Marodor napor saya ganupan. Haleluya nomor 410 ayat na parlobey bakon dapat duahon anjaha barisan prosesi masuki ruang ibadah. Lingkan kita Marodor napor saya ganupan dalam pisir upar mingguan damai dotongkong punggung jadi ado indahon binar do bumi di ganupan damai dotongkong taluk jana pandu marpahean songona lahu marpestaan damai dotongkong rosu tumanggur maniru halani diari parlaho damai dotongkong. Ibagas goran ni na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondoy na pasing, sito palangit pakon tanohon. Amen. Haleluya. Puji mana ibata bayanan ni napasing. puji Maria ibagas kajang-kajang hagogohon mi. Puji na siyama iya halani pambahenan ni na bagalin. Puji Maria halani hagogohon mi na tarlobi. Puji ma iya marhasoman sora ni tarompet. Puji Maria marhasoman arbak pakon husapi. Puji ma iya marhasoman tambur pakon tortor. Puji Maria marhasoman sarune pakon sorda. Puji ma iya marhasoman ogung na marolol. Puji Maria marite ogung na marlitin. Sagala na marhosa say puji ma Jehovah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji ma Tuhan, pasangap marite mengrang nalaingan, irang domingo nalulur homa tangaron, duding pun maduding na baru,
martongko mahita, ham Tuhan na ibata, Bapa paridop nuhur huban nami, tarima kasih mabamu halani ibereham do anakmu nasasadain, paluakon hanami, humbani gomgoman ni dosa pakon hamatean, ipindo hanami hubamu, sondangkon ham mabuhimu huban nami, marhitay hatamu, asimonang hanami mandopakon hasusahan pakon hasusakan, parhuri hamma hanami marhitay tonduymu, asidihut hanami parsimada, bani haguluhan na sadokah ni dukahni, janah pujion nami doham, marhitay parsombahon namion, ibagas kuasa ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul makuria. Tarpuji magoran ni Tuhan bani hinabagal ni holong ni ateni, mambobahon halak si malungun humbani hagolapan, hubani haliharon, humbani hamatean, humbani hamagoan, hubani hagoluhan. Maritehon ni ambilan na madear, aton hitama, bagal tumangdo holongmu, pabayu goluhkon. Doringkon hita, marite haleluya, nomor 343, ayat ni naparlobe, dasubani na patoluhon. Doringkon hita. Mahita jongjong. Martongko mahita masopot kondosata hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata ibagas toruh niuhur rodo hanami hubamu. Masopot kondosa nami. Ay namangako do hanami. Buedo na langi horjaon hanami. Aha na patut si horjahonon nami. Halanay patut do hanami hona uhummu. Ham Tuhan. Idop maurmu ban nami. Tuhan
gatido hanami mangelak, humbani tanggung jawab na nami pajongjongkon hasituangan pakon habunaron mo. Jana hurang barani do hanami mamorsan silang halani mabiyar do hanami bani resiko. Buenando ipake hanami panorang, mamikirhon diri nami sandiri, marimbang mamikirhon na hinarusuhkon ni urmu. Paluaham mahanami humbani uhur biar pakon gobir. Ham Tuhan idop mauhurmu huban nami. Sonari ibuan hanami do haganup do sanami hulobe mu. Irik mangakuhon nasirsir do hanami pabayuan mu. Asebay boy hanami mandalankon hatamu. Jana berhama tondoy mu. Laho mambobay hanami bani golo nami. Ham Tuhan idop mauhur mu ban nami. Tangar anjaha haporsay hitamahata ni naibata, bagah-bagah pasal hasas sa panidusa. Ibagas iya do dapot hita halwahon marhitay darohni, ay mahasasopon ni panlanggaron, domuhubani habayakon ni idop ni hurni, na unjah binerehon ni bata ibagas sa pentaron apa hauhuron. Ibagas holong ni naibata, do maisasap haganup dosata, halanyay pataridakon hita matanda-tanda ni parguluhan na bayu, hasangapon mabani na ibata ibabaw. Kundul Korea. 110 tahun mah ambilan nama dear ondos hutano simalungun. Sonahado buah niya inuan baniganu parguluhanta. Aima nasihol pataridah kononta bani malas ni hurta sa darion panorang olop-olop. Ase ungkap kon hita ma olop-olop tay mariton naman doding hita. Haleluya nomor 410 siya ayat ni naparlube pakon ni napaduahon. Tingkon hita. Panorang olop-olop say Roma ita ganupan riap mamangolopkon ambilan na ondos bata
ma hita jongjong, saksihon hita ma hapor sayaon tain, songon na sinaksihon ni ganup halak na porsaya bani sab tanoon. Au porsaya bani nai bata bapa, pargogo na sotarimba, nama na palangit pakon tanoon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nai bata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinubu kondisi Maria, saganape haliaban, marhite tondui na pasi, nama naro na pangit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, mate yang jaha itanom, turun hunagori toru, mulak manggolu bani na mate, bani ari patoluhon, naik hu surga, anjaha hundul isyamu ni nai bata bapa, pargogo na sotarimbangin, hunjai maya mulak magira, laho manguhumi halak na manggolu, pakon naduk mate. Au porsaya bani tondui na pasing, bani kuria parsadana pasingin, parsauran di sagala nama pasingin, bani hasasapan di dosa, bani parpuhoni akula, pakon bani hagoluhan na sadoka nidokani. Amen. Kundul makuria. Terpuji ma Tuhan, na memberehon holong ni ateni na soni jenges ni hubata haganupan, anjau das bani panorang oni hapkon hita do, sona hita manggolu ibagas hatanyai. Hataon hita ma, sonang rap pakon Yesus in. Mari ite doding ta haleluya nomor 410, ayat ni na parlubi dasubani na patuluhon. Dalingkan hita. Sonang rapkon Jesusin, rapkon Jesus tong tong, rapkon Jesus tong tong iya panonda, bay nagolapin, rap Jesus dao biariji, baritahon Jesusin pakon hasitonganin, jana ulang mabiar hamiji, baritahon Jesusin pakon hasitonganin, jana ulang mabiar hamiji. Sayang ambilan kon main, ambilan kon main, ambilan kon main hasitonganin, sahap kon main, rap Jesus dao biariji, ambilan kon Jesusin pakon ganuk hatanin, jana ulang babiar hamiji, ambilan kon Jesusin pakon ganuk hatanin, jana ulang babiar hamiji. Sairikon main, sairikon main, jangan tangihon, diloni-loni, rap Jesus dao biariji, sairikon Jesusin, anjaha balosiin, jana ulang mabiar hamiji, sairikon Jesusin, anjaha balosiin, jana ulang mabiar hamiji. Onma nagabe refleksi bata, bani 110 walu tahun ambilan nama dear, ita no simalungun. Kita haganupan, mamuka humbani tahun 1900 tolu, doma ondos bata ambilan nama dear in. Doma mardalan hita bani hali haron nahun babou. Anjaha ibere do bata hagoluhan nalambin marbagal.
ibagas holong na humbani naibata, marhite Kristus Yesus rajani garejain. Anggo sonai, ahama si bahenonta, gabe si habiari na ibatama hanami lambin magodang rosimatoras ibagas hapor sayaw tetap hanami marunduk niuhur hugamo marite nariap pakon bapa nalah mandupakon nama saon marsada niuhur laho pagul pakon niombah anjaha pataridahkon buah ni hapor sayaw nami marite guluh nami si ganut ari. Ibaga situasi pandemi COVID-10 siaon, lambin marbugo mahanami, gabe keluarga, asiulang kaho kanami mendupakon nama saon. Bani haposoon nami, sihol liut doha nami, makorjahon harus suniurmu. Sir-sir mambolosi hatamu, amba ajar nami namadea. AGP ibagas hamaholon. Tetap doha persayaon nami, bani ido pakon holongmu. Ipar gogoiham doha nami, mardardalan ajaha malembangi galup namasa, bani dulu haposoon nami. Seng taruyun hanami, bani hisap-hisap ni duniaon. Gabe si pardiut maho mahanami, gabe saksi bani harajaon. Martua mahalak na mambahen, titani Jahoba gabe harosuni. Songon hayu doia nasinuan, ito pinibah mardalan. Namar buah bani musimni, bulung nipe seng ramelus, anjaha sagala nahi norjahonni manjadi do. Horjahon marosuhi aseda tanpa pasu horjamui manggar-gar nasi nari jana tungtung ihaso magi Tuhan tai nai pada tongon amin sai saut masoni nai pada tongon amin sai saut masoni. Tarpuji ma Tuhan bani ganup holong niatin. Pataridah kon hita ma sonaha do ambilan nama diar ai hagoluh kon hita. Bani dodingta haleluya nomor 115. Sadu kaho itanohon papitor uhurmi. Ase bandoding mahita. Bani ayat ni naparlobe paduahon pakon napaupatkon. Ringkon hita. Sai songon hayu dearho rambus marduami bulung di pel abun
Parsaoran natar pasu-pasu, hinorkon ni ambilan na madear, nadopdas 110 tahun na salpu das kubani panorangon. Bani parsombakon olop-olop resort na yadongkon hita sa darion iruma panumbakanon. Adong kononta secara khusus, hataridakan ni terima kasih kubani Tuhan, marhitay boras tenger berupa duit na ibagas amplop na sihol ondos kononta bani panorangon. Pasirsir hita maur pakon pikirata mangondoskon galangan amplop boras tengerta bani pesta olop-olop sadarion. Paimayondoskon hita martonggo mahita. Terima kasih mabamutuhan. Halani isurakon hamdo kanami. Gabe si parsimada bani hagolukan nasa dokan ni dokakni. Marhitay anakmu, Yesus Kristus. Ipardi mata hamdo golun ni kuriamu. Jana si pardigut dokan nami bani kaluakonin. Gabe panean dokan nami bani karajaonmu. Haganu panin, sedo kalani dear ni gabe nami apa gogoh nami, ay itanday hamdo ka nami apa biak nami marsada-sada. Ay songon gijang ni langit bani tanaon, sonay magijang ni dalanmu bani dalan nami, anjaha pikiranmu bani pikiran nami. Nuan, roh doha nami mamboan boras tenger nami kubamu. Tanda ni nadigut doha nami parsimada bani kamuliaonmu. Iondoskon hanami doin ibaga syukur na martarima kasih kubamu. Boydo totap hanami mangahapkon apa mandaihon hinamatin ni namarsaor kubamu. Pakon hasoman sa porsayaon marhite na marpesta olop-olop kanami. Boras tenger nami on Tuhan, inma tandani nadihut doha nami parsimada bani horja ilmu. Marolop-olop mahita mangondoskon boras tenger tahubani na ibata. Hatakon hitama, haleluya, puji ma Tuhan. Sonari, ondoskon hitam magalangan amplop boras tengerta. Ibagas na mangondoskon boras tenger, tiap humahita mandodingkon boras tenger. Dalanta tetap marterima kasih hubani Tuhan. Dodingkon hita. Pasu-pasumu oh Tuhan, gue dohung banami. Usibai hayu na marbu
Hanya musik saja. Geringkan kita sahalinari. Pasu-pasumu, oh Tuhan, gue dohul bernami. Usibai hayu namar bulu, marbuah naramoso. Golun kami pejor gitu, sonai geton dulami. Un managame hitenami, lau maju pakon andon ma siluan kami, oh Tuhan, sudut dong iman hanami hubamu, boras teger tandani dihundo hanami, bani pesta malas diluhur, boras teger tandani dihundo hanami, pasti marah bani pestamu. Kuriana hinargani Tuhan imasuki hitama acara khusus. Na perlu be membahasa tonah pimpinan sinode GKPS. Ini kujai holi ucapan selamat umbanesin Lutheran Church Box Hill Melbourne. Dok kosyai holi kanon olopolop. Baru ting ting dok ai homa doa sapat na iwahni Bapak Presesta. Kami persilakan.
Salam ulup-ulup mahubani na siyam, Kuria GKPS na hinarga, jana hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus si paluahin. Maronjolan bani hidup niuhur ni Tuhan na tetap makasomani hita, mandopakon pandemi COVID-19 siya. Bani pesta ulup-ulup resort panorangon, siol pada son nami to na ulup-ulup kubani na siyam, nagabi pangarapan apatonggo nami. Andohar aluling ni pestaon, boy paisah kon uhur, pakon paulap hosah loja na siyam, mandopakon haganup na borat, hinorhon ni pandemi on. Borat anjaha marutul butul dutongon pangahapta, mandopakon pakorhon ni COVID-19 siyahon. Guido pagori ni kuriata, sonay ge juak-juak ni Tuhan na maningon isolasi mandiri, nairawat di rumah sakit, sonay na marujung gulu, hinorhon ni namason. Marhiteon mahanami manonggohon, patuguhkon pakon patengerhon uhur na siyam, haganuban. Terlebih na siyam na maningon magoan na hinaholongan ni uhur. Selaku kuria ni Tuhan, maningon tetap dohita margogo. Ibagas hapor sayaon, langga begalek, binahen ni holso, biar pakon pusok ni uhur. Ambilan nama dia nadot 110 tahun ondos batta makatahon, tapi ang gona siyam, tenger mauhur na siyam, anjaha ulang magalek tangan na siyam. Ay nai saya dapotan upah do horja na siyam. Halani ay tetap mahita martinger niuhur, hubani nai bata, nadop patalarhon kuasani, paguluh kon Tuhata Yesus Kristus. Jana ibagas hagugohon ni tondui na passing, dalan kon hita mahorja pangidangion itonga-tongani dunion, naguk parutolon, hamaholon apa parsahiton. Pandemi COVID-19 siyahon, dihut do gabi panorang bata, memberi diri gabi kuria nalambin manggulu, dumu hubani horja pandilontai. Terus do pindahi hita dalan sidiaran, pasal sona si bahenon, lahu mandopakon namasa hinorhon ni pandemion. Tetap do ibayu hita komunikasi, pakon haganu par horja ni kuria, nai koordiniri jemaat, iresot, distrik, sonai bani ganuk kepengurusan isap GKPS. Sonai dohoma kerjasama hubani mitrata na idalam pakon luar negeri. Marhite gugus tugas kantor sinode ibu hita dohoma jaringan konsultasi pakon para dokter warga GKPS. Marhite komunikasi media digital na igoran si sedok. Ando harma ganuk upaya nadup binahen in. Boy pahapungkon pangahapta, mandopakon namasa nuanon. Haganup do hita tardilo, lako memberehon diri, memutus rantai penyebaran ni virus corona on. Marhite na tetap mentaati protokol kesehatan. Jana makaperluhon vaksinasi. Age pesonai, pos duhurta, lang halanion gabedo kita kubani horja pandilota, anjaha tarlanglang lahu memberitahon, pakon manaksihon, ambilan nama diar ini. Marhite semangat olup-olup tahun 2021. Lambin margogo mahita, lahu manaksihon holong, haluahon, rosi haguluhon na humbani Tuhata. AGP maningon dalam konota social distancing, halani COVID-19 siya. Tapi hasadao ni bagas partunduyon, pakon paruhurota, maningon do tetap paurot kita, marhide panise apa horja na marsitonggoan. Selamat marpesta ulup-ulup ma kubani na siyam ganup. Jana hidup niuhur pakon damai ni Tuhata Yesus Kristus ma, makasomani na siyam haganup. Shalom, horas. Dear sisters and brothers in Christ, I greet you from Melbourne on behalf of all of the
pastors and people at St Paul's Lutheran Church at Box Hill in Melbourne on this special occasion, this 118th anniversary of the coming of the gospel to you in North Sumatra, where I bring you greetings and assurance of prayers and a word from Paul's letter to the Philippians in chapter 1. I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel. We share a partnership in the gospel wherever we are. I'm confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. God bless you, Horas, and to all of you from all of us here at St Paul's Box Hill, Tuhan member Bekarti. God bless you and thank you. Terima kasih. Have a great day. Baris parlobe paduahon patuluhon dasupudi aima kelompok na parlobe untuk mandoding. Lepai baris sada 2 tolu 4 kelompok na paduahon mandoding kanon. Baris sada 2 tolu kelompok patuluhon mandoding kon kanon sonai homa na yatas sada 2 tolu sonai seterusnya. Riak mahita jongjong. Sai pasada ham hadamion Tuhan mandopakon goluna borat mahen ham hadami asetong ringgas mangidangi kuriamu tatap Seboy mamere buana tama bai hasoman pam. Kelompok pertama. Kelompok kedua. Sai pasada ham hadamion Tuhan mandopakon goluna borat bahen ham hadami asetong ringgas mangidangi kuriamu. Sai pasada ham hadamion
Magdalar hon hololora Aseboy manami reduah na ringgas Bay isa mai pabriamu Ting-ting atape penjelasan ting-ting Aima nalaho si Jose Honokon tonga-tonga ni kuriata khusus GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Santar bagas mingguon das kubani hari Minggu naloro. Na perlobe partupuan ni seksi Bapa sektor 5 Kuriaon. Ya dongkon sadarion Minggu tanggal 10 September 2020 sada Marianan igidung sekolah Minggu Pukah pukul 10 pitu wib. Sebenasiam Bapak sektor 5 idingat maon jana irohima partupuanai. Napa duahon partupuan ni seksi Inang sektor 5 humani ya dongkon bani hari Sabtu naloro tanggal 25 September 2020 sada Marianan tetap gedung sekolah Minggu masuk pukul 10 wib. Ase bani Inang nadong sektor 5 idingat BMI sirohman dihuti partupuanai ibaga catatan tetap ipasingat kanami mandalankan protokol kesehatan. Na potoluhon khusus kubani hita seksi Bapa Kuria GKPS Sudirman. Yulakon mause mengadongkon kebaktian pertonggoan ni seksi Bapa Jemaat Kuriaon sisa hali sabulan. Aima na ia dongkon bani hari Sabtu naloroh kumani tanggal 25 September 2020 sada Mariana ni gerejaon. Masuk pukul 10 wib. Bani seksi Bapa Kuriaon melalui anggota pengurus nadong sektor nibe. Songon na somal idaftar ma bigaman naroh naman dihuti per sektor-sektor asai botoh pengurus koli nalaho makkosehon domu nomor hodomuan bani kebaktian partonggonai. Namangihut partupuan ni nasiam orang tua nami inang nomi nadongi Kuriaon. Ya dongkon humani bani hari Minggu naloro tanggal 26 September 2020 sada madanan igerejaon. Siluk keluar kebaktian Minggu siang. Sebenasiam inang orang tua nami nadongi Kuriaon idingat bemai aima inang nomi. Namangihut maruzung golu. Pusok duhur ni Kuriaon natuari domma maruzung golu inang Lucia boru si jabat. Aima inang sin rumah ni Bapak Situa Jamerson Cinaga nahun sektor sada Kuriaon. Maruzung golu tanggal 10 September 2000 sada isuanhon tanggal 20 September 2000 sada huhuta tengko aima bani hari Patar. Hari Selasa, maaf. Hari Senin, maaf. Ya, maaf, hari Senin. Namar hadumuan huzon, tuga-tuga. Khusus kubani nasiam, hasoman sahorja. Sunahumani paguri ni Kuria. Sadalan hubani tuga-tuga ni keluarga tapi pengurus sektor nokanu ben nami
Budari ya dongkon ma acara riah kuta sekaligus membuka acara kuria ipukah jam 7 borngin. Jadi roh mahita nai terlebih kumbani pengurus STM Parkhorja asi jai mahita budari. Ataridahan ni si sada pusok niur hita terlebih STM Parkhorja. Roh mahita budari. Sonai humani bani hari patar. Adalah hubani masa PPKM level 3 kota Syatar. Jam sada ondo sema acara kuria. Jadi mana tahu tak dong hita nasyama soman nami situa salon samas batar roh Allah menori kataridahan ni pusok ni hurta ulang lewat jam sada roh. Roh mahita paima jam sada aima nalahu mangidah keluargai. Satonggo hita boy parapo keluarga tak terlebih mai Bapak Situa Jamerson Cinaga pokon keluarga. Na mangihut parsermonan Parkhorja kuria. Bani Ari Patar hari Senin tanggal 20 September 2021. Yulakon mause parsermonan Parkhorja ni kuria. Sage KPS Resort Santar Sada Marianan Gereja Town masuk pukul 10 WIB. Nomor hadunguan hujon songon na somal ipatugah kanami use bata khusus Parkhorja kuria na dong IKKP Sudirman. Asih bani haganupan si partugas na mangidangi partonggoan bagas mingguon pakon 2 minggu hulobean. Das kubani tanggal 1 Oktober. Roh manasyam mandihuti parsermonan. Si para agenda secara khusus sunai ke si parambilan. Sonai hubani na mangidangi bani ari minggu na loro. Pakon minggu 2 minggu hulobean. Tanggal 3 Oktober 2001. Si para agenda si masa doding roh mahumani mandihuti parsermonan adalan hubani atau tapan ni kita tonga-tonga ni kuriaon maningun marsermon do masih boy mangidangi. So nahi mani benasya masoman nami salon situa salon samas dong nasya 60 halak wajib mahumani marsermon aima bahagian kurikulum penilaian benasyam 3 tahun hulubian boido itahbiskon gabi situa taplang on masalah sada penilaian aima naman dihuti parsermonan namangihut sadalan hubani aturan protokol kesehatan wajib tetap kita menerapkan protokol kesehatan nai panduni holi aima moderator parsermonan pai mai pukah acara parsermonan. Parsermonan na mangihut yulakon use bani 2 minggu hulobean aima bulan Oktober tanggal 4 Oktober tahun 2021. Sonaima ting-ting bata sonaima tugah-tugah satonggo hita tetap bagas namasa sonarion khusus di hutat tahun kota Syatar saya dorma sehat-sehat kita terlebih pagori di kuria GKP Sudirman naiki nai marihat saya dorma salpu aima COVID-19 yawon tongah-tongah ni hutat tahun alani ai martonggo mahita tonggo kita kenupan ase campur tangan ma Tuhan terus mau benasyam sibuat tonggo. Martonggo mahita. Hamba panami nai surga. Humbani turu apa unduk nihur. Rodohanami Bapa manrogop hulube-lubemu.
Laho padaskon puji-pujian pakon tarima kasih nami. Bani haganupan diar nilayakmu nadop ijalohan nami. Namambere huban nami hasehaton malas niuhur. Isukupiham na perlu bani guluh nami. Talubih Bapa maka malaskon haluahon nadop ondos huban nami. Marhitehon ni pardasni ambilan na madear hutong-tongah nami si malungun 110 tahun. Ipaluaham hanami umbani hagolapan gabe jupahan hagoluhan sisadokani dokani. Terima kasih mabamung Bapa halaniai ubamuma yondoskon hanami. Rangkaian horja malas niuhur marulop-olop kuriamu saresot siantar sada bani panorangon. Hadir ham di tengah-tengah nami bani olop-olopon maka somani manorangi uhur pakon pikiran nami. Sonaya ge panitia namakobaskon haganupan horjaon. Ase marhitehon ni pesta olop-olop pataridahkon buah-buah iman tabirtumbuh itong-atongah ni kuriamu saresot siantar sadaun. Bapa hubamudo yondoskon hanami. Aganupan jua-juamu na melayani bani bidang penginjilan i duniaon. Hama na mangurupi na mapargogohi haganupan jua-juamu. Ase lambin terbarita hatamu itong-atongah ni duniaon. Tambah bilangan ni naporsaya hubamu Bapa. Sonay homado jua-juamu na dong ikikapeson. Pendeta, penginjil, situa samas. Umbani tingkat pengurusan, kepengurusan. Pimpinan sinode, pengurus resort, PHMJ. Susni homa saresot siantar sadaon. Ubamudo yondoskon hanami, aganupan jua-juamu. Bereham hasehaton, bereham gogo, bereham hikmat hapentaran na umbamu, ibaga sorja pangidangionin, nalahom membimbing mangajari, aganupan kuriamu saresoton, ase aganupan jupahan pasu-pasu na humbamu. Bapa, sonay homado bani panorangon, iboban hanami do hulube-lubemu, haganupan pagori ni kuriamu, usus ni saresot siantar sada, GKPS, Jalan Jenderal Sudirman, pakon GKPS Maria. Pasuk-pasuham haganupan kuriamu. Anami na beribadah i garejaon, age i rumah, ijape Mariana Tuhan. Ubamu yondoskon hanami, haganupan pagori ni kuriamu. Bereham hasehaton, malas niuhur, dame na humbamu, utong-atonga ni kuriamu. Padauham naburit-naburit, seha jorgit ganuk kuriamu Bapa. Tambayham rejeki pasarian, utong-atonga ni haganupan pagori ni kuriamu. Bapa, godong pagori ni kuriamu, naibagas naborit pardagingon. Tapadong natibal sonari i rumah sakit, atap ipodoman ni, atap sedang pemulihan pe Tuhan, pagori ni kuriamu. Kuasa muma Bapa, namar horja bani haganupan, pagori ni kuriamu. Langi botohan nami, atap ijasi dia Marianan, tapi ang gobamu Tuhan, talar do haganupanin. Bani kuasa mudo haganupanin Tuhan. Halaniay hubamudo yondoskon hanami. Pasu-pasuham
tambar na pinake ni sidea, ase boyay Tuhan, membere hamalumon, roh sehat ni, roh jorgit ni kuriamu, boy hanami riap mamuji pasangapon ham. Bapa, iwoban hanami dohoma, agi paguri ni kuriamu, tapadong na menghadapi masalah tantangan ni golu, halani pusok nihur, ubamudo iwoban hanami, paguri ni kuriamu, itangar hanami nokan marhite ting-ting Tuhan, adong do hinahorongan ni hurnami na marpusok nihur, bani panorangon, marhite parujung goluh ni inang hinahorongan ni hurni sidea. Hamma na mangapoh haganup keluarga, apoh-apoh na humbamu matuhan, ay indo na tarsulur, asebuy podas tarapoh, hinahorongan ni hurnami. So nai rangkaian acara na marpardumuan hubani adat hajol maun das subani pargendaun, ham umasampur tangan, boy dear mardalan, ase haganupanin boy membere apoh-apoh ubani haganupan keluarga. Tapadong kuriamu na menghadapi persoalan masalah ekonomi iparhorjaan, hamma humatuhan na mangurupi kuriamu, tondi mo na pasing ma, na manorangi uhur apa pikiran ni haganupan kuriamu, lahom madopakon tantangan pergumulan, ase mampu kuriamu Tuhan menghadapi haganupanai. Terlebih Tuhan tantangan ni hadapi hanami, bani masa pandemi COVID-19 siaon, ubamudo yon doskon hanami. Kuasa mudo hasan ya jamhon hanami, anggo guguh ni akula nami Tuhan, lang terparjamhon hanami. Agepe Tuhan, iben hanami usaha-usaha, tapi kuasa mudo natang si gogohan. Halaniay, bereham huban nami imun na kuat, kekebalan tubuh yang kuat, aset tahan akula nami, mandopakon haganupanin, sehat jorgit hanami, malua humbani pandemion hanami Tuhan. Salpuhon hamain namasaon, untung atungan ni dunia on, halani guk bani kuasa mudo haganupanin. Boy hanami mulak use, ibagas na normal, laho makobaskon horja nami si ganupari, age horja pangidangion itong atungan ni kuriamu. Bapa, ubamudo homa yondoskon hanami, tangah hanami ting-ting nasihol si pamasaon itong atungan ni kuriamu, ke KPS Jenderal Sudirmanon, kegiatan seksi-seksi pakon persermonan pe, hamman na bastu, ase haganupanin diar mardalan, bain hamuliaon hasangapon ni goranmu. So na homado Bapa, age niombah nami, niombah ni kuriamu sa resoton, atapi jape niombah nami marianan, hamma na maparmudu-mudu si dia, hamma na manramoti si dia, na iparsikolahan bereham hikmat hapentaran na umbamu, apalagi bani masa pandemion, kuasa mudo hasa Tuhan, na jamhon hanami marhite ton dinapasing, ase mampu si dia mengikuti pelajaran perkuliahan, na jarhon ni guru atap dosen ni si dia AGP melalui online Tuhan. Nyombah ni kuriamuna iparhorjaan, pasu-pasuham, ase semakin sukses, semakin berhasil bani parhorjaan ni. So nai homana mangindahi horja pe niombah ni kuriamu sa resoton, ubamudo yang doskon hanami, patuduh kon hamma na marholong ni uhur hubani niombah nami, ase boy jupasi dia parhorjaan ni, na boy pamalas kon uhur ni niombah nami Bapa. Ubamudo hanami marondos, ubamudo hanami marhatengeran, rosi negara nami ope, ubamudo yang doskon hanami, pemimpin-pemimpin nami, mulai humbani tingkat pusat dan subani tingkat daerah, apalagi mendopakon pandemion Tuhan. Kuasa muma, tondi muma na manggajari siria, bereham uhur marhabiaran hubamu, ase negara namion, boy ibobay sidia hubani, dalan nai harosukon ni uhurmu. Bapa, tokinari sihol, dalon nami ma hatahagoluhan na humbamu. Marhite na ipadas ni jua-juamu.
tondi muma namar horjau ban nami. Ubani jua-jua munala padaskonin, rosi hanami haganupan kuriamuon. Ase boi dapotan hanami, marhite ambilan na ipadas jua-juamu. Jana marmulia marsangap ham, anami pe jupan pasu-pasu haganupan na manangarsi. Boy in Tuhan, nagabe pedoman bani pardalanan ni gulu nami, tonga-tonga ni dunia on. On matonggo elek-elek nami, naipadasa nami, ibagas Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Doma 110 tahun ambilan nama DRI. Sonam bani halak simalungun anjaha hatani nai batai marhidorat bani ganupan parguluhanta. Agepe ido pakon hita do buwe parutolon sitaronon itanohon tapi mampu mahita makatahon songon dodingta haleluya nomor 450 tolu. Pitaham Tuhan hatundalan natogu umbai ganup parutolon na itanhon. Asirya pita mandodingkon umbani ayat sada das hubani ayat na patuluhon laho manjalo hatani na ibatang. Dadingkon hita. Pitaham Tuhan, hatundalan natomu, umbai ganup parutolon na itanohon. Bani hamalu parada
Damay natar sulur na humbani na ibata, na mangatasi haganup hauhuron. Inma naman ramot kon uhur pa kon pikiran na siyam haganupan. Ibagas Kristus Jesus Tuhan tain. Amen. Saloma hubat haganupan. Bapainang hitahaganupan na hinargani Tuhan. Ambilan bata bani pesta holopolopta sadarion. Aima natar surat humbani buku parambilan. Bindu 10, mamukah kumbani ayat 10, das kubani ayat 15. Buka hitama Bibil tabei. Parambilan bindu 10 ayat 10 das kubani ayat 15. Bapak inang hitahaganupan hubasahon ma teks ni ambilan tahun hubata pairik-irik hitama marhitei Bibil tabei. Sonon ma isuratkon. Anggo majol hapak tapi seng iasah matani maningon marbois gogoh do halak managilhon ay. Tapi utung doai anggo hapentaran makasomani gogoh. Anggo domma ipagut ulok paima itabasi, seng marguna be habotohon ni si panabas. Hata humbani pamangan ni halak na pentar mambahen ia gabe harosu. Tapi parsahap ni halak naoto paseda dirini do. Mukah ni sahap ni pamangan ni haoto ondo anjaha ujung ni parsahapan ni pe podo do. Buedo sahap-sahap ni halak naoto. Agepe seng ibotoh jolmain atap ahana si holmasa. Ay isema naboy patugah kon bani. Atap ahana si holmasa ipudini. Hangaluton do horja bani halak naoto. Dalan hutiga pe seng ibotoh. Ay madasni namartua ay manamanangar hata ni naibata. Marimbagas kon rosi makorjahonsi. Amen. Bapak inang hitahaganupan paima hupadas ambilanon itonga-tonga ni malas ni hurta. Bani pesta olop-olop, resot bata sadarion, na domma 110 tahun ambilan nama dia rondos bata, hupatan dahon malobei diriku hutongah-tongah ta. Quranku domma adong tene ibani tata ibadah tain. Pendeta San Pendawati Boru Purba Sidadolok. Hanami mangidangi iresot siantar 5. Marianan i GKPS Peniel do mama rumah tangga Bapa marga haloho hutani si matua i Purba Dolok tapi Marianan iraya anggo hutaku i Dolok 1000. Ni ombah nami 2 si kahanan dalahi si nomor 2 naboru. Aima nini hurku Bapak inang hitahaganupan perkenalan singkat humban nami itongah-tongah ta bani malas ni hurta pesta olop-olop sadarion. Salom mahubat tahaganupan. Selamat olop-olop mahubani nasiam Bapak. Songon na hurang semangat tene. Rame manghalani domma hampir jam 12, tengah 12 lewat. Songon na mulai marahoma ibu bayi medep tene. Salam olop-olop mahubani nasiam nama poso. Salam olop-olop mahubani nasiam haganup inang. Songon na daw tumang hutangar sora ay. Tapi terpuji ma Tuhan, salam olop-olop mahubata haganupan. Bapak inang hita haganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Ambilan taon humbani buku parambilan bindu 10 ayat 10 das kubani ayat 15 on
ibagas tema manggoluh ibagas pangajarion ni Tuhan. Kita makatahon bahwa marlajar ay sepanjang hidup. Sadokah manggoluh terus marlajar. Tentu sonai dohoma isebut bani tema ni teks ni ambilan tahun bahwa manggoluh ibagas pangajarion ni Tuhan. Bapak Inang, kita haganupan anggo ipairikirik hita nokan teks ni ambilan tanah ibasahon hita ai. Jupah kita do piga-piga perbedaan ni halak nara marlajar mangguluh ibagas Tuhan. Pakon halak nalang makarosuhkon marlajar ibagas Tuhan. Ay mana isobut bani teks ni ambilan tahun halak na marhapentaran pakon halak naoto atak pe orang bodoh. Bapak Inang, anggo isobut pasal na marhapentaran pakon halak na bodoh. Tentu sedo hubungan ni pasal kemampuan intelektual nasihol ihatahon. Sedo soal akademis nasihol ihatahon. Sedo soal gelar nasihol ihatahon. Tapi ipatakas do bagaimana halak namar hapentaran atak pe berhikmat atak pe bijaksana humbani halak naoto ipatakas ay ibagas biar dopak Jahoba. Jadi yang gue bahasa hita bani podah bindu sada ayat pitu nini biar mangidah Jahoba do parmulaan ni habotohon halak nabodoh teos do uhurni bani hapentaran pakon pangajaran. Jadi takas tene halak na penter, halak na berhikmat, halak na bijaksana ay mahalak na marhabiaran bani Jahoba. Jadi sedo soal intelektual nih, sedo soal akademis nih, sedo soal gelar nih. Marhabiaran hubani naibata. Sebalik nih halak na bodoh nini ay mahalak na teos uhur ni bani pangajaran. Halak nalang marhabiaran hubani naibata. Atap gati isebut kita halak nalang ra manangihon podah. Asih dong istilah bata songon ambilan ta minggu nasal pu ai tene Bapak Inang. Anggo isobut ma oto lang tarajari pandai lang tarpanggurui. Laku boto anggo oto namin urah maajarion kan naido. Anggo pandai namin gabe pangajari mah. Tapi nini oto lang tarajari pandai lang tarpanggurui. Kahuanom maay. Kita tidak tahu. Bapak Inang hita haganupan nahinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Ibani teks ni ambilan tahun takas iboto hita taridah perbedaan ni halak na penter, halak na berhikmat, halak na bijaksana, pakon halak na oto songon na isobut bani teks ni ambilan ta. Ini bani ayat 10 Bapak Inang hita haganupan. Anggo majul hapak tapi seng iasah matani maningon marbois gogoh do halak managil honai. Tapi utung doai anggo hapentaran makasomani gogoh. Ahadu artinion. Kita haganupan hapak ra anggo hita ihuta do may boto hita. Hapak biasani ipake doai laho mambolah hayu atap laho marobo hayu. Somalni Bapak Inang hita haganupan na hinarga ni Tuhan anggo sasahalak laho mambolah hayu atap laho mamakai hapak mamotong hayu. Somalni kan maningoni pardia tehon do mata ni hapak ni ay
majol do atap marot. Totu anggo halak na pentar, halak na berhikmat, halak na bijaksana, ketika ipardiatai hapak ni ay majol, maka nini iasah do lobe ay. Dop ko si iasah marot, baru maipakai mambolah atak pe mamonggol hayu nokan ay. Tapi Bapak Inang hita haganupan anggo halak na bodoh, nini bani teks ni 9 tahun, lang pala parduli bana, lang pala ipardiatay marot atap majol hapak ni ay. Mitori horjahon do mambola hayu, mitori horjahon do mamonggol hayu. Agepe majol hapak ni ay. Bapak Inang hita haganupan, ketika halak na pentar palobe mangasah hapak ni ay, adong 2 keuntungan ni nadapot si. Naparlobe ay ma, dia akan tidak kelelahan. Lang loja iya halani doma, iya sahapak ni ay sehingga marot, lang pala maloja tube bana laho makapakon ay, hubani hayu nasihol ibolah pakon iponggol ay. Napaduahon, keuntungan ni Aima, dia memiliki banyak waktu untuk melakukan pekerjaan lain halani podas dosa lose nokkan nai hapak ni ay kan ay do. Jadi utik do hasa waktu ni lahu makorjahon horjai halani aha halani marot hapak ni ay, energinya tidak terkuras dan waktunya pun hanya sebentar saja dia sudah bisa menyelesaikan pekerjaannya. Ay mahutungan ni. Balik ni ay ini na bodoh nokkan na lang mamareksa hapak ni ay majol atap marot halani ipakai do majol hapak ay nini adong 2 harugian. Naparlobei dia akan kehilangan banyak energi. Halani nini bani teksnya 9 tahun maningon marbois gogoh laho managilhon. Dia kehilangan banyak energi laho makorjahon horjani ay. Napaduahon dia akan melakukan pekerjaan itu marhitei panorang nagenjang. Halani majol. Kanay do? Majol. Halani ay 2 harugian ni. Asi Bapak Inang hita haganupan na hinargan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Marhitei ayat on ipadas hutongah-tongah ta bahwa halak na pentar makorjahon horjanya tidak hanya mengandalkan otot dan kekuatannya, tapi dia mengandalkan hikmat kebijaksanaan nahumbani Tuhan. Ado sigati hatahon mengerjakan pekerjaan itu, kerja keras tidak cukup, tapi harus kerja cerdas. Hitung-hitungan di 10 tahun pesonaido. Kerja keras tidak cukup, tapi harus kerja cerdas. Asi Bapak Inang hita haganupan na hinargan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Sonai magolu ni halak na bijaksana na berhikmat itongatongan ni goluh ni na tongtong imampuhon marhitay parentah pakonhata ni Tuhan laho melakukan pekerjaannya bukan anggar kekuatannya, bukan anggar gogoh ni, tapi dihutdo anggar humbani hikmat pangajarion humbani Tuhan. Ay mana parlobe Bapak Inang hita haganupan na hinargani Tuhan. Napaduahon nini bani teks ni 9 tahun ayat 10 sada. Anggodoma ipagut ulok paima itabasi seng marguna bihabotohon ni si panabas. Jadi tabas ibutuhkon paima ipagutulok. Anggodoma ipagutulok paima itabasi lang marguna be tabasay. Jadi istilah ni si malungon gati makatahon tading lobe. Anggo tading ipudi Bapak Inang tarulaki pekan. Anggo tading ipudi iulaki. Tokin nari patar haduan. Tapi anggo doma tading ilobe nahama
solusi hujai. So na mana isobut bani teks 9 tahun ketika doma ipagut ulok paima itabasi. Anggo mosak ni halak balige kan lobe hona baru mangelak. Hona hosi baru mangelak. Ay mosak ni balige kan. Buto dong na siyang parbalige. Ay habe guna ni mangelak anggo doma hona. Artinya ay bapainang hitahaganupan na hinargan ni Tuhan. Perlu daw waspada itongah-tongah ni 10 tahun. Halaniaha, bani 10 tahun, lang haganupan terprediksi hita. Ada hal-hal yang tidak bisa kita prediksi terjadi ibagas perdalanan ni 10 tahun. Halaniaha terus waspada. Jangan sahali dari kembali kepada apa yang dikatakan pada poin 1. Tidak mengandalkan kekuatan kita. Tidak mengandalkan ahana dong bata. Tapi senantiasa mengandalkan Tuhan. Tentu perbedaan ni halak na pentar pakon na bodoh. Nokan ay laminta kas taridah. Ketika itonga-tonga ni goluh ni terjadi sesuatu yang tidak diduga-duga. Napatuluhon Bapak Inang kita haganupan. Pasal nomor sahab. Takas ko maisobut bani teks 9 tahun. Naha halak na pentar bani sahab ni. Naha homa halak na oto bani sahab ni. Au menarik tumang do baku Bapak Inang. Anggo ibahas ma pasal nomor sahapon. Ay rata-rata do hitaon haganupan marosuh marsahabi. Karena itu kan laku boto isubir manon tapi somal ni hanami i daerah siantar limaan. Say somal do rosuhan marsahapi ay maasi agedong rapat Joni Jo pemimpin rapat bahak do izay na marsahapi homa. Marsibain rapat ni homa marsi bahas-bahasan ni homa izay sipata rado sip diri napai malobe salose si dia marsahapi izay kan laku botong kay bahin suna ijon kan aido. Halaniaha rosuhan do buay hita marsahapi berkomentar HP ibere do hubatta 2 si panangar sada si parsahap. Tapi gatinando kita tidak suka untuk mendengar, tapi lebih suka untuk bercakap. Nah perlu Bapak Inang hita haganupan ipatak kaskubata. Nini bani teks 9 tahun bahwa halak naoto buay do sahap ni urah tumang do marsahabi. Ay sipata sahap ay lang pala ipikiri. Hita pe kan sunay do kan? Sipata halani gampang ni namar sahapon. Halani gampang ni napadara kon hata-hataon. Ay lang pala napikiri si pata ahado akibat ni sahap taay. Ahado akibat ni hatahon tay hubani halak nalegan. Ay mase nini dodingay. Memang lidah tak bertulang. Tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung 1000 janji. Lain di bibir. Lain di hati. Gampang marsahabi. Memang lidah tak bertulang. Bahkan ini surpegan. Anggosa halak bapa. Boydo masahap kon sahap 12.500 kata per hari. Anggo inang. 2 hali lopi kan nang. Naiman ini surpay laku boto. Anggo bapa ini 12.500 kata per hari. Anggo inang 25.000 kata per hari. Nini hita si malungun. Boydo ibagi tolu hata. Indung ni hata, sait ni hata, lapung ni hata. Anggo isahap kon inang ma 25.000 kata per hari. 3% mahunjay indung ni hata. 3% maijay sait ni hata. 3% maijay lapung ni hata. Ulang-ulang da Bapak Inang, mabiaraw, apalagi iba ni zaman sonarion, memang lang lewat pamangat tombe hita marsahapi tumang. Doma, lewat ujung-ujung jari kita ini. Kita lebih banyak sekarang bicara dengan ujung jari kita ini. Dari setiap kata yang keluar dari diri kita, melalui mulut kita, melalui ujung jari kita, berapa persen indung nihata? Berapa persen sait nihata yang selalu diucapkan tapi menyakitkan, hoaks, kebohongan. Berapa persen juga lapung nihata, hata-hata nalang margakan.
Ase Bapak inang hita haganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Urah do marsahapi, tapi nini orang tuat na parlobe makatahon, palobe ibilat bibir ase marsahap. Bahkan pepatah bahasa Indonesia makatahon mulutmu adalah harimaumu. Artini ai, tongon bebas dohita mengeluarkan kata-kata melalui mulut ini, bebas dohita mengetik kata-kata dengan ujung jari on, tapi halak na marhapentaran, halak na berhikmat, tidak sembarangan mengeluarkan kata-kata. Maningon do hata na iluarhon ai, songon na isobu ni si Paulus, hata na ginaraman. Hata na pauli-ulihon, hata na membangun, hata na memotivasi. Ay mahata na luar na iharosukon humbani halak na marhapentaran, halak na berhikmat, halak na bijaksana. Sebaliknya ini, ibani teks ni ambilan tahalak na oto, buay sahap-sahap ni, bahkan sahap-sahap ni ay ni parsedahon diri ni sendiri. Parsedahon diri ni sendiri. Buay sahap-sahap ni. Sahap-sahap na parsedahon diri ni sendiri. Sahap-sahap na lang membangun. Sahap-sahap na lang na ginaraman. Tutu ay dua sihatahon bani ungkapan bahasa Indonesia ay homa. Tong kosong nyaring bunyinya. Tong kosong nyaring bunyinya. Asi Bapak inang hita haganupan na hinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus sonay age nama pos. Marhite sahap na iluarhon maningon do ipataridahkon homani bahasa sahap ay masesuatu na boy gabe pasu-pasu hubani halak nalegan. Jadi yang go gatiha tahon mari berbagi berkat nini. Sedo pitah nilai materi na isobut da Bapak inang anggoy hatahon berbagi berkat. Termasuk juga setiap kata yang terucap dari mulut kita. Setiap kata yang terketik dengan ujung jarita. Aisonarion Bapak inang hita haganupan. Ijaman na majuon. Lambin urah mahalak marsahapi. Tapi hita ay mahalak na marhapentaran. Na berhikmat yang tidak sembarangan untuk mengeluarkan setiap kata-kata. Karena kata yang keluar dari mulut kita, kata yang terketik dengan ujung jari kita, iharosuhkon hita aima indungni hata. Bapak inang kita haganupan. Marhitei perayaan pesta olop-olop resot ibat tasadarion. Saresok doon tene Bapak Pandita. Terpuji ma Tuhan. Angguhanami isian terlima. Semula irapatkon diadakan satu resort dengan pembatasan jumlah yang hadir. Naman jabui ay mag-KPS Saudi Tengkoh angge botona siam. Tapi halanilang dapat izin humbani gugus. Mabiar dohomani hanami hona sangsi pangulo nami. Akhirni rapat nari Jumat bayangkon na siam marapat nari Jumat. Iputuskon makami harus banting setir. Kami harus merayakan olop-olop jemaat per jemaat. Jadi Bapak Pandita, damanik doho mahu resok nami, nikkunokkan, langsau hanami sa resot. Tapi parkuriado, hupeniil maham, pamatang ni resot ay. Kita haganupan na hinarga ni Tuhan. Domo hubani pesta olop-olop, na dop 110 tahun ambilan nama der das isi malungun na irayahon hita ijon sadarion. Ibagas ambilan on, mari juga kita mengevaluasi diri kita setelah ambilan nama diar ai onda 110 tahun. Nah hita Bapak inang hita haganupan. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang berhikmat, namarhapentaran, nadoma bijaksana, atau sebaliknya? Bapak inang hita haganupan na hinarga ni Tuhan. Nini titian, orang yang bijaksana, kehidupannya adalah kehidupan yang tidak hanya masa kini dan tidak hanya masa depan. Ini si titian aido,
marhitei lukisan nih, lukisan Allegory of Prudence. Dia melukis tentang kebijaksanaan dengan lukisan manusia berkepala 3. Manusia berkepala 3, kepala yang pertama yaitu kepala seorang yang sudah tua dengan ubannya sedang menatap masa lalu. Kepala yang kedua adalah kepala seorang dewasa yang sedang menatap masa kini. Kepala yang ketiga adalah kepala orang muda yang sedang menatap masa depan. Di atas nih lukisan manusia berkepala 3 ai itulis titian mabani bahasa Latin na iterjemahkan bani bahasa Indonesia. Dari contoh masa lalu, manusia masa kini bertindak bijaksana supaya tidak menghancurkan masa depan. Halak na marhapentaran, halak na bijaksana akan melihat hidupnya bukan hanya masa kininya. Halak na marhapentaran bukan melihat hidupnya hanya masa depannya. Kenapa? Karena ketiga masa itu adalah masa yang membentuknya, baik sonari maupun masa depannya. Ase tongon Bapak Inang. Lang mulak kita hubani tahun 1900 kan naido. Lang mulak kita hujai. Tapi tahun 1903 adalah menjadi tahun keberangkatan masa lalu kita, sehingga marhite pengalaman masa lalu ai kita bertindak bijaksana menjalani kehidupan masa kini kita. Sehingga kita ketika bertindak bijaksana menghidupi masa kini kita, masa depan kita tidak hancur. Jadi ahana masa sonari itu ada kaitannya dengan masa lalu kita. Dan ada apa yang masa terjadi di masa depan itu ada kaitannya dengan masa kini kita. Aidua sen ini halak ibagas pelajaran bahasa Indonesia. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Guru yang terbaik dari setiap kegagalan, guru yang terbaik dari setiap kesuksesan, membuat kita bijak sekarang dan masa depan kita pun tidak akan hancur. Halaniai Bapak Inang hita haganupan. Marhita teksnya 9 tahun, dop kosi 110 tahun ambilan nama dear. Kristen nasonaha matongonau. Kristen nasonaha matongon hita saresot siam tarsadaon. Adong opat tipe ini ha Kristenon siotikan. Laku to domong kita ngarna siamon. Tapi izin kon na siam ho patangarkon. Tipe na parlobe. Tipe ha Kristenon na parlobe ay matipe bola sodok. Nasi bapa rai boto do bola sodok kan, bola biliar. Engko nasi inang rado lang dah. Tapi bola na sodok-sodok ay. Tipe bola sodok nini. Hala Kristen tipe bola sodok, dia adalah yang harus didorong-dorong. Maningoni sorong-sorong, par horjani kuria piadong dosonai. Maningoni panggar-panggar, bari horjahon mahorjani. Anggo ipanggar hosi, ya ahap ya tahu kam au hujai nini. Kana hido? Ame si ongkado situ halani tipe bola sodok bana, ipanggar bana, hapai bagas pikiran na salah kanon, asirado situ ay manggati hombana, ay berhalangan bana ariahon. Ipanggar-panggar, iya mitor hebat pangahap ni Bapak ay, torihatahon ma, ariahon dah kam berhalangan nau. Ketika mau dan ini, au hujai nini, ibu tu nasiam, halani nokan maningoni sodok-sodok do. Ase jalan au hujai ini marambilan di partonggoan ihuta lampu agak remang-remang teksnya ambilan humbani rom mulai may buka situ ay bibil ni teksnya ambilan tabor nginuan bani partonggoata rom lalap rom hapi adong kawan ni pas mar partonggoan borngin ni ay nasomal mar kartu etek-etekai romonom kam situa ase boy maringgo nini betul na siam ya harusnya siam inang doang boy romonom hon boy maringgot masukkan John mar domino ay tipe bola sodok isodok-sodok ipanggar-panggar kuria pe baha do sonaida maningoni panggar-panggar ang guay bayar make wajiban ni ijalo ma partonggoan langkos si ipanggar irado sohda. Ya mari kita koreksi.
AGP 110 tahun ini ambilan nama dirda, ay rapi dong bahat sonari homa, tipe bola sodokon. Napa dua hon tipe kapal layar. Anggo kapal layar mardalan tergantung logo kan. Anggo doras logo ni doras mahoma pardalan ni. Anggo langro logo nai mahoma pardalan ni. Kristen tipe kapal layar pedong dosonai. Anggo lagi ada moodnya, wow. Lang palaurah ka mage makatahon ah hujay. Lang palaurah ka mage mangin doa hujay. Tapi lang kosi ijay angin ni, lang kosi dear mood ni, terjadi masongon ini doding ni John Eliaman migar pangahap day ni kopi susu. Manjupah kon pakon parsahap konsi. Iya, jadi sonope dong do. Anggo bulan muda, lalu di arma logo ni, urah maparsahap konon. Tapi bulat tua kosi, lalu ay nasi inangok kang gati do mamosting. Ini menu bulan tua, tapi bulan muda lagi posting kan? Bulan tua do posting, anggo bulan muda lagi posting. Jadi telepon sada inang maaw ni sonon, nang pandita, nini, ay masih saya marosu jol matene. Agia hana adongi rumah ni posting nini jeron niku. Ia mamosting adalah hak segala bangsa niku. Kan itu kan? Hak segala bangsa. Jadi anggolang marosu kamu lang togor ham postingan ai. Ulang gabe naik gulamu. Ulang gabe naik tensimu. Halani postingan ni halakai. Nai maya marosu. Anggo sonai ia lang setuju au. Aku jangan berbuat begitu. Kan itu pelajaran ni bagas 10 tahun. Jadi tipe kapal layar tergantung kepada anginnya. Anggo diar logo ni iya diar mahoma age respon ni, age pakorjahon ni, age pambalosion ni membayar kewajiban itonga-tonga ni kuriani. Napa toluhon tipe korek api. Sonari lang adong be korek api, jarang maay, mancis do kan, tapi tandai na siam do korek api kan. Isoti kosi gara. Dok kosi ay mitop. Ay halak Kristen peninia dong do tipe korek api. Baru-baru pesta olop-olop. Wah, ringgas tumang mai amar minggu. Baru-baru terpilih jadi sama sepak tua. Pandita, ati kita usah sermon ini. Age dong mas sermon natuari, ati kita usah sermon. Pandita, usah kegiatan mingguon ini. Lala maropot. 3 bulan dok kosi terpilih. Iya, lalak menukuk kerja. Tapi 3 tahun dok kosi terpilih, lang terida. Lahu periode muncul ke permukaan. Ay masih gati sebut tene Kristen kapal selam kan, dokahan menyelam daripada muncul ke permukaan. Kristen korek api baru-baru ya dongkon KKR. Haleluya, puji Tuhan. Roh kosi kopit. In hitir-hitir, hujape langpak. Lalu au selalu dah mengidagi kape Sudirman Hutangar no kanai sermon nini. Partonggoan, perkuria-kurian ini. Au sedona paetek kon hanami, au sipatani di hurkudosonon. Kenapa kami begitu takutnya? Seduha tahun maningon ngerjago, nasiampe no kanai domai peingat pandita au. Nini, bu, nini pandita Boruda Manik, sonai ge pandita resort. Marambiran lang buka masker nini. Iya sosak muha ko nong da bapainang. Jujur maay. Halo sosak mau aku non, hosa-hosa mau na marambilan non. Halani iresok nami boy dumar buka masker. Langku hata honda bahwa ya lang adong kopitai. Ada yang korban kan? Nasi hol hata honokku. Tapi yang gue pakai tu mahoma, lang adong ay napas ang godom ma pakai tu kecuali sipatu. Ang lang pakai tu sipatu dong. Terpakai ham sipa. Langkan maningon sipatu do baru terpakai. Anggo pakai tu, do mahurang daerah. Mabiar tu. Ay masih hanami nasiam haganupan kuriaon. Sadari oppe mamukah marminggu jika pespeniel. Tutup lobe 2 minggu. Tambah na terpapar, adong na terpapar. Ulak kon tutup 2 minggu padahal na terpapar ay lang hanggareja ay dah. Kan? Maka nini nai pakon penginjil sonon. Rado nini Tuhan aida.
Klien yang isoman, rumahku yang ditutup nih kan. Halo, lailang hang gereja na terpaparai, bayangku kama 2 minggu na salpo dong may tutup. Adong na terpapar selama 2 minggu na itutupai, perpanjang usia 2 minggu nari. Kalau mudah-mudahan ibagas minggu lang adong hamane terpapar kuria nami, ang gopala terpapar minggon, sao mahanabi lak kubo tobi. Kanay do, dan saya bicara perkesehatan kan? Tapi ini kugati, mari jelaskan kepada warga kita supaya tidak terlalu takut bani nama sahon. Ulang gabi ibatasi hita pamujiot tahu bani Tuhan. Karena apa? Karena pandemi ini. Tipe korek api, baru-baru terpilih, baru-baru manangar hatani Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Tapi tokin nari, mitop lang binoto huja. Ay matipe na patuluhon, tipe na paupatkon. On matipe na ideal. Jana on masa sitong ni harus sukon gabi tipe ni haganupan kuria GKPS na marayahon 110 tahun Injil isi malungon. Ay matipe arloji. Jam tahun dia terus berjalan sesuai dengan arahnya. Agebah ahor jamunang ya tahu kamais apala terhundo kamania menjamon mardalan nita kan sing dah pokoknya dia berjalan terus sesuai dengan arahnya. Martarima kasih kamatap lang terus dia berjalan dengan arahnya. Puji hami atap lang terus dia berjalan sesuai dengan arahnya. Selagi ada baterainya. Kan itu? Nai mati pihak Kristenon na ideal. Terus berjalan sesuai dengan arahnya. Arahnya adalah pengikut Kristus. Selagi kita masih tercerger kepada Kristus ai, pasti kita bisa berjalan sesuai dengan arah kita. Songon jam ai, berjalan sesuai dengan arahnya. Ahape hatani halak, ahape komentar ni halak, tapi halani tercerger tong-tong hubari Tuhan ai, terus berjalan sesuai dengan arahnya. Martarima kasih halak hubamu atap lang, tapi terus berjalan sesuai dengan arahnya. Aima tipe hak Kristenon na ideal na ihasiholkon homani jupah itonga-tonga ni halak si malungun na merayahon ulang tahun pardas ni ambilan na madear 110 tahun. Bapa, inang hita haganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Marhitehon ni ay itonga-tonga ni goluhta hatani Tuhan on mamodahkon hubata ase mandalankon aha na isobut bani pangajarion ni Tuhan taay. Jadi mardalan ma halak na marhapentaran ay domu hubani pangajarion, domu hubani na hinatahon ni Tuhan ta Jesus Kristus ay. Bapa inang hitahaganupan ay mahomagabi ambilan. Lang pita marhite honi hata, tapi marhite tindakan, teladan hidup. Ito nga ni golo si ganup ari, gabi ambilan maay, ito nga ni generasi demi generasi. Jadi ang golang teladan behita, orang tua on, bani generasi ta. Ay lang binoto bisa di hari hita mambere podah ko bani niyong bata. Ay nita do sonarion kan, lang adong be panorang mamodahi pandita. Mase, iyo sibuk do niyong bah. Bapak pakoni nang pesibuk do, langa dong bepan orang mamodahi. Oke, tidak ada lagi waktu lahu mamodahi. Riap hundul, inyom bahilobe, hita icon, ipodahi, langa dong besok pasonarion sonai. Halani sibuk ni goluh on. Tapi apakah tindakan pambahenanta? Masihkah itu menjadi teladan na patut itiru? Ay lang pita marhiteon podah, dang marhiteon ay lang sadia pakorhon niay. Kubain contoh ni bay na siyam? Kita contoh ni. Bahwa kata-kata tidak sebesar tindakan pengaruh ni gabe podah itu ngatongan di generasi ta. Pangindohon lobi angkat tangan kanan lobi hita ganupan. Sirsir na siya angkat tangan kanan Bapak Inang. Angkat tangan kanan. Iboto hita do bahasa Indonesia kan Bapak Inang? Aloy bangsa Indonesia do hita. Mari kita sama-sama angkat tangan kanan. Ya, doma huidah tangan kanan na siam. Age pelang huidah senyum na siam di balik masker yang cantik itu. Tapi dengan lambaian tangan na siam doma hubotoh jenges-jenges doha huron na siam. Amin. Ya, kita sudah angkat tangan kanan. Angkat lagi tangan kanannya. Ay lo jamay be panditaon.
Ulang besuruh hujo marambila pandita ida. Angkat tangan kanan, mari kita sama-sama pegang dagu. Ya, mulai memarpikirkan. Aina domba pindah do dagu pandita. Domba pindah dagu. Lape kan, hok do pijai kan. Bapak inang hita haganupan. Praktek yang kecil ini membuktikan bahwa yang paling besar pengaruhnya adalah tindakan kita. Huatahon nak kenai, angkat tangan kanan, mari kita pegang dagu. Ahai jolom nasiam, rata-rata nasiam, marpikir lo benokan baru pindah. Ahai horjau nasiam, menjolom aha. Pegang pipi kan, jujur, pegang pipi. Doko siai marpikir dagu nini. Mana itu? Halala pe pindah dagu lang hujon, ijon do dagu. Tapi masih itiru nasiam sonai. Kenapa? Aku mengatakan pegang dagu, tapi yang kulakukan megang nai mahita gati itong-atongah ni kehidupan ta. Ihatahon hita tapi horjahon hita nai tiru B, syukur kalau B itu yang baik. Manggila-gila ma bapa huban ini yang bahni. Do I say, don't I do. Horjahon na huhatahon. Ulang na horjahon. Do I say, don't I do. Horjahon na huhatahon. Ulang na horjahon. Maol do I. Maningon hatahononmu. Do I say, do I do. Horjahon na huhatahon. Horjahon na horjahon. Ay baru ase. Sadalan ase age jengis tumang podahta. Jengis tumang nasehata. Jengis tumang sipaingata. Anggolanga dong si tiruan ni si dia ipataridah kon hita. Kecil persenanya untuk ditiru. Tadi itu contoh kecil bahwa ketika saya melakukan apa yang tidak saya perintahkan, maka apa yang terjadi? Itiru nasiam nahu horjahon aidu ase horjahon hitama na iparentahkon ulang horjahon nalang iparentahkon songon ini ibani surat Makkabe ai lang adong ibagas Bibil tetapi ibani Rom Katolik adong duai kitab Makkabe kisah ni si Petrus kan. Nini Yesus kubani susian ni termasuk ijai si Petrus laho mahita da patar girah hudolok si tarsonon maau mengajari hanima. Nini Yesus tongon laho borha masih dia. Sangga laho borha nini Yesus bawa batu masing-masing nini. Ron nini si Petrus si baga suhurni na mangaha do guruon idolokai bahat batu mangaha mambuan batu hat toruhon. Dengan gondok dia mengambil batu yang paling kecil sebesar kelereng. Naleganay mambuan batu apalagi si Andreas sampai ngos-ngosan iya. Ibuan batu ni. Mardalan masih dia. Ahaman ini si Petrus kubani si Andreas. Perintah ya perintah pakai otak dong. Saya juga bawa batu tengok ini. Itaro kokos ini turah-turah hadogas mambuan batu mini ini. Sip si Andreas tapi terus ia barai batunya. Dasi dolok mengajari Yesus. Lohean masih dia. Martongko mahitan ini Yesus. Amin pangan nasiaman ini. Hape sadia bagel ni batu nokan hutoruh. Doma itonggohon Yesus marubah gabe batu. Magabe ruti. Ipangan beima. Itonggor si Petrus ma roti ini. Etek tumang. Itonggor masih Andreas. Ia bagel ni roti ni ini. Tapi geng silau mangindo halaniaha. Nokakan doma yejeki. Dejer matujur ni mangidah-idah si Andreas bagel ni roti ni ini. Ahaman ini si Petrus sebagai surni. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Maningon hudi nggak doon. Maningon hudi nggak doon. Lama sesudah itu, Yesus juga mengatakan malam-malam, Pater hita lahu hudolok star sononi jai dua mengajari hanima. Yang ada di otak Petrus adalah batu. Itorihima borngin niai batu. Lapi dong parentah dah. Torihima batu. Ibuan ma batu. 2 hari lopit humbani batu ni si Andreas si Jia. Berangkat mah hudolok. Lo jama si Petrus mangabarai batuon. Isukun si Andreas lang membuan batu. Mana batumu Nini? Gak ada perintah kok. Awas. Jangan minta roti dari aku Nini. Mana itu? Kau mana batumu? Gak ada perintah Nini susian naligarai. Pita si Petrus saya membuan batu. Ulang adong hani masa ada pedana mangin doruti humbakku. Nini.
itarok ko mamangakak batu na bagelon. Dasi dolok mangajari Jesus margancang pangajarion ni Jesus on. Lang marnayubah batuon gaberuti. Nalupa dora guruon nini. Igoyang-goyang si Petruson. Ase idi nga guruon nini hurni. Sampai selesai mulak mahita nini Jesus. Lang berubah batuai gaberuti. Kecewa 2 kali. Aduh kan. Masih. Makorjahon ahana lang iparentahkon. Pakon lang makorjahon ahana. Ketika diperintahkan tidak dilakukan. Ketika tidak ada perintah dilakukan. Isi ong gasonay. Bapak inang hita haganupan na hinargani Tuhan. Teks niya 9 tahun memerintahkan hita jadi mahalak na penter yang tidak hanya mengandalkan kekuatan, nalang pitah mengandalkan otot, tapi mengandalkan hikmat pangajarion na humbani Tuhan. Jadilah orang yang pintar, yang mengucapkan kata-kata yang tidak hanya kata-kata na luar, tapi ipikir hondo, ahado pakorhon ni hataay, janah gabe pasu-pasu do atap lang hataay. Asi Bapak inang, hita haganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Olop-olop 110 tahun, irayahon hita bani tahun 2020 sadaon, mandopakon pandemi COVID-10 siah. Mungkin rado mabahat ko makeluargata na menjadi korban. Bahkan kita pun sering ipagobir ibagas nama saon. Tapi halak na marhapentaran akan tahu bagaimana bersikap, bagaimana berbuat itongah-tongah ni pandemi on. Na menyatakan bahwa dia senantiasa mengikut pengajaran pakon didikan humbani Tuhan. Didikan pakon ajaran humbani Tuhan ay jupah kita ay mamarhite hatani naibata. Totu hatani naibata ipadas marhitehon ni ambilan ni parmingguan, ipadas marhitehon ni ambilan ni partonggoan. So nai age itongah-tongah ni ibadah-ibadah ta. Sehingga hatani naibata na ipadas ay gabe ay mahomani hataridahan ni hagoluhan ta na gabe ambilan itongah-tongah ni situasi pandemi COVID-10 siah on. Bapak inang, hita haganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus, jadilah orang yang bijaksana. Jadilah orang yang berhikmat. Itongah-tongah ni koluh on. Yang tidak mengandalkan apa yang ada pada kita, tapi mengandalkan Tuhan kita. Itongah-tongah ni sagala nama saon. Salam olop-olop 110 tahun mahubata haganupan. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan, bani hatamu nado pondos. Itongah-tongah ni ibadah nami. Pesta olop-olop resort sian tersada sadari on IGKPS Sudirman on. Tongon Tuhan, doma matoras ambilan nama diarin. Tapi perlu ope teruskan nami, mengevaluasi kehidupan nami. Kehidupan ni kuriamu. Doma matoras komaninani ibagas hapor sayaon. Doma matoras homaninani ibagas pangarapan. Mampu dewasa mandopakon haganup namasa ibagas kuluhon. Lang margogoh kanami. Kalek dohanami Tuhan halani ay. Gogoh na humbamu. Inma na mamampuhon hanami. Pangajarion hikmat na humbamu. Inma na mangajari hanami. Asehot hanami tongon. Marhapor sayaon pitah kubamu. Agepe bagay namasa pagatis soluk. Idopakon hanami ibagas pargoluhan nami. Talarba muhaganupan hanami na hadiron. Pribadi lepas pribadi. Keluarga lepas keluarga. Porsaya dohanami Tuhan. Talarba muganupan. Ahanay perluhon hanami. Ahanay hasiholkon hanami. Itongah-tongah ni koluh nami. Halani ay ielekon hanami hubamu. Apehon hama tanganmu nagok pasu-pasuin. Bani ganupan si manjujung nami namar tupuon sada parsada. Laho mangusehon pasu-pasu ban nami. Pasu-pasu hasehaton nami. Pasu-pasu rencana ni koluh nami. Pasu-pasu horja nami si ganup ari. Pasu-pasumu Tuhan, tetap melimpah ibagas koluh nami, arian pakon borngin.
Jana marhitehon ni ai, ibagas hapentaran na humbamu, totap hanami, pasirsirhon diri nami, laho marbuah kon buah nama der, ibagas pardalanan ni koluh nami on. Tarpuji, marsangap marmulia maham, marmalas ni uhur, anjaha tarpasu-pasu hanami, marhitehon ni haganup buah ni hapor sayaon nami. Ibagas Kristus, Yesus Tuhan si paluah kanami. Amin. Rohmana siam namarugas patu pohon galanganta. Paima iondos kon hita galanganta, tangar hita malobe hata ni naibata, nagabe onjolan bata laho manggalang. Ay manatar surat bani Pasalmen 50 ayat 20. Ise na manggalang kon bagal ni uhur, ay do na pasangap kon ahu, ancaha ise na mardalan ibagas hapit toron, hubani do patalaronku hatuahonku. Sonari ondos kon hitama galanganta. Dear sanggahita patu puhon buahani malas ni hurta maritain na manggalang, riap hita mandodingkon pesta bolon marpariama, ganup hasoman parjumain, haleluya nomor 480 ayat ni naparlobe das bay napatuluhon. Saja. Berikan tahu si ayat 2. Tuhan
Dengan hitau sa ayatnya patuluhon. Martonggo mahita mangondoskon galangan tahu bani naibata. Ham Tuhan naibata simada hanami pakon haganup goluh nami. Tarima kasih mahatahonon nami hubamu. Halani ipar mudu-mudu, ipar rorot jana ipasuham do goluh nami. Hajor giton si panganon pakon si inumon, rosi na perlu bani goluh nami. Tanda ni tarima kasih nami, yondoskon hanami do hubamu goluh pakon pasu nadop bineremu, na ipatupu hanami on gabe galangan nami. Papasing apa pasu hamma on, gabe galangan namisbo ilobemu, bahen hasangaponmu, janah mambahen lambin marhataridahan harajaonmu i dunia on. Saya tambahi hama pasu-pasumu, aja lambin pagandahan maholong nyatemu, kuban nami. Ajari hama hanami, ase lambin igalangkon hanami diri nami, pakon sinadongan nami, hubani harajaonmu, bahen hamuliaonmu, ibagas koran ni anakmu Yesus Kristus si palua hanami. Amin. Bapa nami na inaguriatas, say napapasing maguranmo, say roh maharajaonmo, say saut maharosuh ni uhurmu inaguri tongahon songon na inaguriatas. Bereham maban nami sadarion haguluhan ari-ari, sasap kamma dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobayham huparlajuan, paluaham mahanami humbani pangago. Ay Oh
domana siam, janah ihatahon Tuhan indo homa hubatta. Bolak do namin sabion, tapi otik do si parhorja. Aipe pindohani mama bani si mada si sabion in, ase isuru si parhorja bani si sabion in. Calo hamma pasu-pasu humbani Tuhan ta naibata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan naibata maham. Isondangkon Tuhan naibata mabohini hubamu. Janah maidop mauhurni mangidaham. Idop pakon Tuhan naibata mabohini hubamu. Janah ipasorap madameni bani tondoimu. Amen. Salam mahubat haganupan. Shalom. Salam olok-olok mahubat haganupan. Ya, jadi dom masa losei acara kebaktian olop-olop. Ase hundul hita tetap hundulata. Ase pro panitia nalaho membagi si panganon sekaligus tokin nari hita membain acara lanjutan. Ay maha tata sambutan. Sohobei mahita ihuntulata. Halani rodo peudan. Sabar hita tane tokin. Ase panitia nalaho membagi. Ay maha taridahan ni malas ni hurni. Kuriata. Resort santar sada. Maruk mangan do hita. Ase soyanan ni be. Ya hubani panitia. Ase bagi masih panganon. Sa kotak sahalak dengan catatan tuga-tuga kubata panorang doma jam tonga sada maruruk mangak kita tapi lang ipaksakan kami atau pe ilarang kami boy do ita maruruk mangan di gerejaon tapi dengan catatan tetap mengambil jarak ini tetap mengambil jarak posisi ulang palarut donok-donok baruruk mangan. Alani rodo udan lang terbaik kita tepi mulak. Anggo siol ia mangan di rumah, boy do oli bok rumah pun mangan. Ya. Kami dari Marisma Optikal Jalan Merdeka nomor 76. Kami dari Rudal Mas Optika, Jalan Sudirman nomor 63, mengucapkan selamat kolop-kolop yang ke-118 tahun masuknya Injil di Simalungun. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Tiap mama awani rumah 110 walukan inti Simalungun. Agel beroh udan marambolas, tapi lang sopat memakan korban. AGP dong COVID-19, boy hitarap marolok-olok ibagas Tuhan.
pisau di maroba, manis mas sape-sape. Martir uhur kita bani Yakoba. Asih pahan dogo mardaga mardaga. Selamat Pesta Olok-olok GKPS Resort Siantar Sada. Horas, horas, horas. Kulobe Maita. Salnari Donami anak panitia pakon na mewakili koordinator tiap seksi. Shalom. Salam olop-olop ma banihita haganupan nadong igarejaon sonai homa na mengikuti live streaming. Na inormatian nami inang pendeta na padaskon hatani Tuhan sebagai utusan dari pimpinan sinode, inang pendeta Sapendawati Boru Purba. Na inormatian nami pengurus resort Siantar Sada, sonai homa anggota perutusan Sinode Bolon. Na inormatian nami PHMJ GKPS Sudirman, sonai homa pakon GKPS Marihat. Na inormatian nami pengurus sektor Nadoma Marloja-loja membantu hanami panitia. Sonai homa haganup panitia. Terpuji ma Tuhan. Halani Bani Sadarion. Boy dohita beribadah. Bani Igerejaon sonai homa melalui YouTube live streaming. Dia itu pahu Bani Tuhan. Halani Sadarion. Boy do irayahon hita. Olop-olop. Aima Domadas Injil isi Malungun 110 tahun nasalpu. Terima kasih umbani perutusan Sinode Bolon, full timer, pikar, pengurus resort, PMJ, nadoma mendukung hanami panitia, mengarahkan hanami panitia. Ibagas nama kobaskon olop-olop resort bani tahun 2020 sada. Tahun 2020 sada sebagai panitia on mahanami humbani seksi inang. Berehita tepuk tangan bani inang nadong resort Siantar Sada sebagai panitia. Tahun 2020 sada giliran nami ma. Tahun 2022 mungkin nama poso atape sekolah minggu. Dia itu pahoma ubani inang pendeta Sapendawati na mewakili pimpinan sinode. Na doma padaskon hatani Tuhan. Pada dasarnya doma itangar hita no kanai. Mari kita ikutin tipe arloji. Berjalan dengan arah kita. Kita berputar sesuai dengan arah jarum jam. Buaido tantangan nah hadapi hanami panitia bani keterbatasan hanami dalam situasi pandemi COVID-19 dan PPKM level 4 sonari doma PPKM level 3 nah terjadi isiantar das Bani Sadarion kondisi on lang mengurangi malas suhur hanami panitia. Halani Tuhan nai bata doma mambere pasu-pasu na luar biasa. Boy dear mardalan kegiatan mulai pra olop-olop
Dasbani Sadarion. Jana Haganup panitia Pehoma sangat luar biasa. Semangat yang luar biasa. Bekerja sama yang luar biasa. Malas uhur tene Bapa. Malas uhur inang. Malas uhur nama poso. Boy ganupan torsa mardalan. Ijon ipada sanami kegiatan praolop-olop nadoma mardalan aimana parlobe acara talkshow na mertemakan COVID-10 sia igareja mitos atau fakta dengan narasumber para dokter nadong IGKPS secara khusus GKPS Sudirman. Deardo Mardalan, jumlah peserta 100 halak. Halani boy mengedukasi sonahado pasal pandemi COVID-10 sia. Songon naya tahun inang pendeta. Ketika dia isoman bukan kenyaknya di gereja, tetapi mungkin di tempat lain. Kenapa gereja ditutup? Bisa Tuhan mungkin marah kepada kita. Gitu kira-kira yang saya ambil. Kegiatan napaduahon aima kunjungan kasih. Panitia mengunjungi jemaat nadoma langboy berohu garejaon. Doma tibal ipodoman. Doma ikursi roda. Hanami panitia idampingi full timer. Pakon pengurus sektor. Doma mardalan mengunjungi jemaat-jemaat nadoma langboy be rohu gareja. Terpuji matuhan Deardo Mardalan kunjungan kasih. Kegiatan napataluhon aima pemeriksaan kesehatan yang didampingi oleh para dokter dan tenaga kesehatan. Ibatasi hanami do jumlah peserta pemeriksaan kesehatan cukup 50 orang, tetap mengikuti protokol kesehatan. Deardo Mardalan acaraon. Dopkosiai donor darah bekerja sama dengan PMI. Yang mengikuti donor darah ada 12 orang. Terpuji Tuhan bani pemeriksaan donor darah ada satu keluarga yang datang ke lokasi. Kebetulan mertuanya lagi opname dan membutuhkan satu kantong darah. Bapak tersebut menjumpai panitia dan kami menyerahkan darah itu kepada bapak itu. Lalu darah tersebut akan di screening di PMI dan diberikan kepada orang tua tersebut. Onma taridah konhita GKPS yang tidak berdinding. Doma ipataridah konhita gereja yang berdampak. Terpuji ma Tuhan. Kegiatan berikut nih aima mengunjungi Bumi Keselamatan Margarita. Panitia membawa sembako dan juga masker. Deardo Mardalan, Jupado Ijai, anak-anak Bumi Keselamatan Margarita berjumlah 32 orang. Sonai homa hanami mengunjungi RBM, anak-anak difabel GKPS. Panitia membawa duit dan juga masker. Nah terakhir, ya dongkondo pemberian atuk mangan hujemat-jemat nadong i sektor sada dasubani sektor sia sonai homa marihat dengan jumlah 615 kakak. Deardo Mardalanon per sektor mulai tanggal 7 dan berakhir tanggal 16. Bapak Inang sonai homa nama poso hanami makatahon terima kasih hubani haganup jemaat resort siantar sada. Nadoma memberi dukungan doa, dukungan dana. Sonai homa sumbangsih tenaga pakon pikiran. Mambaen boy diar mardalan kegiatan praolop-olop.
das bani sadarion. Itutup hanami marhitei upasa. Andur sogop ihayu sigerger, hayu tubuh ihuta marubun. Jupah matongon bulan September, parohni Agustes isi malungun. Balos ni Bapak Inang? Iya, napaduahon. Harangan dolok-dolok. Itopian pinggan sada. Selamat marpesta olop-olop mahita haganupan Kuria GKPS Resort Siantar Sada. Iya. Nah terakhir, dalan humarubun. Bahat tubuh hayu galugur. Hita halak si malungun. Riap mar malas ni uhur. Halani doma 110 tahun Injil isi malungun. Selamat marolop-olop mabata ganupan Kuria GKPS Siantar Sada. Horas, horas, horas. Terima kasih. Namangihut aima sambutan humbani mengurus harian Majelis Jemaat naun Sudirman Sunaige naun Mariat ase John Mahita naun Marihat ase John Nasyam naun Marihat Jongjong Mahita Asoman nami PHMJ nahun GKPS Mariat ase Rup Jongjong Mahita Ijon dasma panorang bata naloho padaskon ucapan selamat hubani haganupan kuriat tatene saresot Siantar Sada ase roh Mahita Ujon agena siam na mewakili hita mersahap mingur nami. Jadi terima kasih ma doma sepakatkan nami hanami mana mewakili PHMJ GKPS Saresot Siantar Sada. Malah suhur terima kasih ma. Horas mabat taganupan Bapak Inang. Malas mangguhur terpuji gorani Tuhan. AGP bani situasi na sangat terbatas. Boydo terlaksana ibadah perayaan pesta olop-olop GKPS Saresot Siantar Sada. Halaniai perlebihan nami memberi hormat hubani pimpinan sinode GKPS na iwakili inang pendeta Sampendawati Borupurba. Hormat nami dohoma hubani pendeta GKPS Resort Siantar Sada, hubani pendeta Lendi Borudamanik, hubani pendeta PJ Sinaga. Hormat nami dohoma hubani Bibel Fro Rosmalina Borudamanik na membako kita bani ibadah ta bani pesta olop-olop ta sadarion. Patut doh kita makaton terima kasih hubani Tuhan. Terlebih hanami selaku PHMJ SGKPS Resort Siantar Sada. Idakan nami do sonaha pergumulan ta bani masa-masa pandemi. Janah ibagas pergumulan do humahita nalauman ranggi horjon manodoh seksi inang IGKPS Resort Siantar Sada nagabi ulu ni horjon janah idakan nami do homa sonaha dukungan nasyam orang tua nami asoman nami IGKPS Resort Siantar Sada. Jadi jongjong hanami ijon PHMJ pengurus harian siol pada skot terima kasih nami ban nasyam. Taridah do dukungan nasyam marition ni haganupan
nadop ipadas panitia mardalando ibagas nadiar. Hanami otik dasa nasioli padas kanami hubata. Tiap tahun do hita marolop-olop. Tiap tahun do isubuk kita goran ni pendeta Agustes. Bani ting-ting ta, boy do ibasa hita, sonahado perjuangan, pergumulan, pengalaman rohani ni pendeta Agustes. Boy do perutolon na hidup pakon pandita ay. Bani panorang pandemion, harapan nami selaku PHMJ, merlajar mahita hubani pendeta Agustes. Asiboy hita tegar, asiboy hita tetap semangat. Agipi na masaon, langboy memben, idalako kita ibadah ta songon nasomal. Tapi ipalar hita pe agipi sonon ibadah ta, tetap do hita mendalankon haganupan in ibagas na tetap semangat hubani Tuhan nebata. Halanyai terima kasih nami maban nasyam na terakhir ninur nami bani pesta olop-olopon adong do piga-piga kegiatan-kegiatan na secara langsung menyentuh jemaat. Patut do humahan nami makaton terima kasih benasyam panitia na idahkan nami doma berjuang na sangat luar biasa. Halanyai tarap doha nami selaku PHMJ bani haganupan ranggini horja na iranggion nasyam. Patut do humahan nami makaton terima kasih benasyam. Setuhan ma terpuji termulia marition ni haganupan horja nadop idalako kita. Sonai mana boy padas katami horas ma hubat haganupan. Namangihut sambutan humbani pengurus resort bakon ipasada anggota Sinode Bolon. Ma. Der, terima kasih. Salam mahubata haganupan. Selamat olop-olop mahubata. Nain hormatan nami pimpinan Sinode GKPS ni wakili ni Inang Pendeta San Pendawati. Nain hormatan nami Bapak Pareses. Sunai Homan nain hormatan nami pengurus resort yang tersada pakon anggota Sinode. Sunai Homa hormatan nami PHMJ GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Sunai Homa pakon GKPS Marihat. Nai hormati hanami, nai banggahun hanami panitia perayaan pesta olop-olop GKPS Resort yang tersada Sadarion Rosita Haganupan. Anggota jemaat GKPS Resort yang tersada. Terpuji ma Tuhan bani ibadah tasadarion bohita mertupu dengan segala keterbatasan na maningon ihadapi hita bani perayaan olop-olop Resort Sadarion. Hanami umbani pengurus Resort yang tersada. Maka tahun terima kasih bani pimpinan Sinode Nayukilini Pandita San Pendawati Nadoma Padaskon ambilan utong-atong-ata. Janah koma terima kasih kubani panitia
na domma marloja-loja makusehon haganupan ahna perlu untuk perayaan olopolopta sadarion. Andohar marhitei olopolopta sadarion. Kulo benerion, mari kita sebagai warga gereja, khusus nih warga jemaat GKPS Resort Siantar Sada, supaya tetap menyamakan gerak dan langkah dan tidak berjalan tanpa arah sesuai dengan kenaya tahun ini inang panditata. Mari kita tetap menjaga kebersamaan dan ingat kita sonahan nama muka pada perdas ini ambilan nama daerah Itano Simalungun. Kita harus melanjutkan misi yang telah dilaksanakan oleh para pendahulu kita. Salinari pada sekanami ma selamat olop-olop, jana terima kasih ma hubata ganupan, jana bani pertupuanta bagas botniarion bagas sadarion, gorani Tuhan ma namar sangap. Sonai ma salom ma hubata ganupan. Horas. Pengunjung ini bimbingan arahan pimpinan sinode tetap mewakili. Horas mahu bata haganupan. Bapak Inang pakon haganupan nama poso. Hanami na mewakili pimpinan sinodeta hadir bani pesta olop-olop sadarion. Anggo bimbingan arahan nini hurnami lang palabe pada son nami halay do manokani padas kanami marhitehoni ambilan. Tapi ipadas kanami ma salam selamat olop-olop hubata haganupan iresot Siantar Sada on humbani pimpinan sinodeta GKPS. Salam selamat olop-olop koma hubaina siam haganupan panitia. Nadom makobaskon haganupan horja olop-olop sadarion. Sonai age hubani haganupan hasoman nami majelis jemaat, pimpinan harian majelis jemaat, pakon Bapak Inang Pandita, na adong iresot Siantar Sadaon. Tuhan manamar sangap, anjaha lambini pasu-pasu mahita, age marhitehoni olop-olop sadarion. Sahalinari, salam selamat olop-olop 110 tahun ma hubata haganupan. Horas. Terima kasih, Ma. Jadi sonaima acara demi acara asipai mamulak kita. Nokan panitia manisei marheteon ni hatana parpudi upasa hanami pepras kunu upasa ubata. Ase kompak kita membalosi ay matongon ni taholi tene. Na perlu be atas isi nami. Ya. Boras mai pamurpuran ibuan hubantar marur. Selamat pesta olop-olop mau bataganupan tetap ma jumpahan malas diur. Di atas. Iya, baru naparpudi. Hatan ni Simalungun na makatahon. Habang mabalaborngin sogop i atas di bukulan. 110 tahun maambilan nama dear das Itano Simalungun. Bani golus si kanupanari tetap mahita marondos kubani Tuhan. Hurang jelas ay matongonita. Tandado hata naluhean. Halanyay mangan mahita martonggo ma ibubahon pendeta Lenny Bordamanik. Bekan matonggo tatonggo mangan. Hubani kanupan kuria, hubani nama poso, porijoni pangan hita diar, tapi tetap ijaga hita dengan protokol kesehatan yang ketat. Pori iruma pe pangan hita, diar ibagas malas diuhur. Tapi pasada hita uhurta ibagas tonggo mahita. Terima kasih isombahkon hanami hubamu ham Tuhan dai bata.
marolopolop matongon hanami kuriamu GKPS Resort Siantar Sada Bai Panorang On. Malah suhurna mimanjalo hatamuin, ipuhoi hanami, gabe tubuh, komitmen na baru, sonaha hanami hulobeanon. Teposi marolo polop 110 tahun ambilan nama dear, itano si malungun on. Patota paham lakah nami be. Sekolah minggu, remaja nama poso orang tua, bahkan lansia. Tetaplah nami berdiri tegak, memilih sebagai orang yang berhikmat dan penuh dengan kebijaksanaan. Tuhan, ya lo panami gogonami maritesi panganon pakosi inumon on. Pasu-pasu hamon, gabe malas liuhurmon, gabe hajor giton. Hubai aku lapakon parton duyon nami. Ibagas malas diuhur matongokan nami mandaihon on. Bahkan situasion AGP udan cara pandang nami mangidah on. Ibagas malas diuhur mahomani. Langi malas diuhur nami. AGP cuaca on Tuhan. Bapak idok maham jagai ham hanami bani nalau mulak hanami. Torang baik kam lakah nami, dasuruma, paju papakon keluarga, ibagas nasehat jorgit. Hidup maham Bapa jalo ham tonggo namion, ibagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amin. Selamat makan mahuwata ganupan.
Pisang di Maroba, manis masape-sape. Kami dari Marisma Optikal, Jalan Merdeka nomor 76. Kami dari Rudal Mas Optikal, Jalan Sudirman nomor 63, mengucapkan selamat kolop-kolop yang ke-118 tahun masuknya Injil di Simalungun. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Selamat pesta olok-olok Bupata Aganupan, Malas Suhur, Bomma 110 ulang tahun Pardasi, Ambilan Itano Simalungun. Horas, horas, horas. Hanami seksi inang resort siantar sada. Lao padaskon, salam olok-olok, margite upasa. Jalan Lumarubun, bahan tubuh kayu galubun. Kita kalak Simalungun, tiap malam minggu, awali rumah 110 tahun, Injil di Simalungun. Agen roh udan marambolas, tapi lang sopat memakan korban. AGP dong COVID-19, boy hitarap marolok-olok, ibadah Tuhan. Pisang di Maroba, manis masape-sape. Martir uhur mangita, bani Jakoba, asli pahan dobo, mardagot mendapat. Selamat pesta olok-olok, GKPS Resort Siantar Sada. Horas, horas, horas. Dear sisters and brothers in Christ, I greet you from Melbourne on behalf of all of the pastors and people at St Paul's Lutheran Church at Box Hill in Melbourne on this special occasion, this 118th anniversary of the coming of the gospel to you in North Sumatra, where I bring you greetings and assurance of prayers and a word from Paul's letter to the Philippians in chapter 1. I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel. We share a partnership in the gospel wherever we are.
I'm confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. God bless you, Horas, and to all of you from all of us here at St. Paul's Box Hill, Tuhan member Bekarti. God bless you and thank you. Terima kasih. Have a great day.